Gus yen tiang uli Banjar Selat Tengah nenenan ke Pura Tirtempul ijamin tiang Gus. Yen mriki Pak ngamen ngaleran. Ben genten ngawanan wenten pertigaan iko ring Selat Cekau. Masuk kiri. Nggih mengkenten terus lurus masuk desa niko, desa kecil. Nggih. Mengkenten wenten tukar diko jembatan Campuan wastane terus nurunan. Nggih. Terus naik diko wenten Cingak Pak diko pasar Nampak Siring. Diko wenten perempatan yang pasar Nampak Siring diko ke kanan niko jalan gede Pak. Terus ngalera Pak lurus. Wenten niko patung. Sempun genten bel pempatang niko Pak. Nggih. Wenten langsung ke kanan niko. Oh, gitu. Terus sampun niko jurusan Tirtempul. Oh, genten. Nggih, sukses semua Pak nggih. Nggih.